Kapsoo godhuu ture sababii hin gaafatan qabsoo waliin goonillee koota lafatti hin kafateeni jedhanii karaa seenu qabneet ilmaan Oromoo karaa irraa fudhatee waan ta'an qabneet rakkannaan qabu inni tokko bitannee ala seene. Yoo ala seenatti kaanetu biyya alaa dhugumitu Soomalee irraa qawwee afurtaan fudhannee achas deebine karaatti reebanii taarki waqtii manii karaatti nu qaban. Shialaqa beekuu akka jedhan achitti dhufee nu maraa. nama putar wa utama kan inna muna madibashan kadawa rabbi da mun gode ka daga ne sai tawafu farkan kan abu ya da tabe ke kiti bai da harados wa dutto arganni kuriyan banan kan mu mata da sitan kuriya kan amma yo sun mata shi sana kai wa ni sin barbati tu abakke mu kai wala fakki aban yo atibishan ko bati hin gogoga بشان أو بابو سوالي أكثر ما نسين تفيد أكثر بشان نسين تفيد إسنجيت يا مسوالين دي مو كنا كل من رانغومني بشان التوارامني بشان أو بابني أكثر من لاتين بالا باسة جلاتي بقولهم بقولوا في يهابو رنوتيسين أكثر من بأتو ما لامو ولي جالليه تقوموا كسنجالة راي تقولوا كسنجالة راي تقولوا كسنجالة راي allen damesan jechuun bakka duriitillee gaditti hundee biftinatti fakkaatti yaadoo fi yooni. Akka sanirratti wal qabannee fi afaan tokkochaan warra asitti argan waan garaaf gargaaraatti nu amalee argame sanatu hurriyyaan baanaan kanuma hurriyyaa keessa jiru irratti fakkaatti yaadoo fi yadda. Lafa kana dur kufunnee hagati Oromoon teessee waa dubbatti yaada hin qabnu. Rabbi jedhe amma hojjechuu rabdhaan maal jala argee warra duugen sudah balesini pada laluki. Kalau dua tadi saya sudah bilang, kalau topik pasal ini jahatan yang sedikit, dia progresa dia yang sedikit. Mari baad dalam kontrak full ala fakal. Dia kan awal dari kesati, orang mari bukan. Mari sangat wani mari sangat berkat segala hal reaksi sering apa yang ani fatu dah oleh jalan ibu tak abdul tidak ada yang kandai dan kurang kita dosa kita aku lalu